Ndagushimiye kandi guhaye ikaze wadahema gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. M23 yateye ishoti imyanzuro y'u Rwanda yisaba kurekura ibicirimo kugenzura. Igisirikare cya Uganda kitandukanyije n'ibitangazwa na Lieutenant General Muhozi kuri Twitter. Muri aya makuru kandi turabagezaho iby'ingenzi byavuye mu biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi Rwanda. Abitwaje intwaro bagabye igitero kuri convoy ya Perezida Buhari. M23 yateye ishoti imyanzuro y'u Rwanda yisaba kurekura ibicirimo kugenzura. Nyuma y'uko Rwanda murangura hafatiwe imyanzuro y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola isaba M23 guhagarika imirwano ikava mu bice yafashe, uyu mutwe yavuze ko ibyo bidashoboka. Iyi nama yahuje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Joao Lourenço wa Angola washyizweho nk'umuhuza, yabaye kuri wa gatatu tariki ya 6 Nyakanga 2022. Imwe mu myanzuro y'iyi nama isaba umutwe M23 guhita ihagarika imirwano ubundi ikava mu bice byose yafashe. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko uyu mwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu badashobora kuwubahiriza. Yavuze ko abarwanyi ba M23 badashobora kuva muri ibyo bice kuko babifashe mu rwego rwo kwizera umutekano wabo, dore ko bagiye bamburwa uburenganzira kuva kera. Kuri iyi ngingo yagize ati: ese turahava kugira ngo tujye hehe? Turahava se kugira ngo dusubire mu buhungiro? Major Wiringoma yavuze ko ari abanyekongo kavukire bityo ko badashobora kuva muri ibi birindiro ngo basubire mu buhungiro. Umutwe M23 wasabwe kuva mu bice byose ugenzura nyuma yo kongera gufata indi mijyi ibiri irimo wa Busanza na Rucuro yaje yongera kuri Bunagana. M23 sirimwe sikabiri itangaje ko idateze kumanika amaboko mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo butaratangira kubahiriza ibikubiye mu masezerano yagiranye na leta. Tukiri ku makuru ari kuvuga muri Kongo ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda n'iki gihugu cya Kongo, hari iby'ingenzi byavuye mu biganiro byahuje Perezida Kagame na Tshisekedi i Rwanda muri Angola. Ibiganiro byahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyobowe na Angola nk'umuhuza byashyizweho umurongo ukwiriye gukurikizwa mu kugera ku mahoro arambye hagati y'impande zombi. Byari byitabiriye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, mu gihe wa Angola Joao Lourenço yari umuhuza. Ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giheruka kuganirwaho mu nama ya Afurika yunze ubumwe yabereye Malabo muri Guinée Equatoriale. Hafatwa umwanzuro w'uko Perezida Joao Lourenço uyobora umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari abo umuhuza hagati y'ibi bihugu. Umwe mu bahoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Lourenço ari umuntu ufitiwe icyizere gihagije kandi ubaho na bagenzi be b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo hizewe umusaruro uzava mu buhuza bwe. Asanzwe afitanye umubano na Perezida Kagame cyane ko banafatanya mu bikorwa byo gushakira amahoro Repubulika ya Centrafrica. Ku rundi ruhande kandi Perezida Tshisekedi akijya ku butegetsi, igihugu cya mbere yagiriyemo uruzinduko ni Angola ndetse na mugenzi we ari Kinshasa nyuma y'amezi 3 muri Gicurasi 2019 mu muhango wo gushyingura se wa Felix Tshisekedi witwaga Etienne Tshisekedi. Inyandiko igaragaza umurongo w'ibikorwa bigamije kuzahura umubano hagati y'impande zombi igaragaza ko hagomba kwimakazwa imikoranire mu bya politiki na diplomasi hagati y'ibi bihugu. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko uwo mubano uzarushaho kuba mwiza mu gihe umutwe wa M23 uzaba wahagaritse imirwano ukava mu bice wigaruriye hanyuma hagakomeza inzira y'ibiganiro yari yaratangiwe. Indi ngingo izitabwaho ishingiye ku kugarura icyizere hagati y'ibihugu byo mu karere binyuze mu biganiro n'ubujyanama mu bya politiki bugamije gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umurongo w'ibikorwa bya ICGLR mu gusubiza ibintu mu buryo ugaragaza ko kurwanya imitwe nka FDLR ndetse n'indi ishamikiyeho irimo CNRD, FLN, RUD, Runana, FPPH, abajyarugamba, ifatwa nk'izingiro ry'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba inagira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu bikwiye kuba ku isonga. Ni mu gihe kandi hagomba gushyirwaho uburyo butuma impunzi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitahuka kandi hakuburirwa imikoranire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri gahunda igamije guhanahana amakuru mu rugamba rwo guhashya burundu umutwe wa FDLR. Mu biganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi hanzuye ko hasubukurirwa ibiganiro bihuza komisiyo ihuriweho ku mpande zombi, aho inama yayo ya mbere izabera i Rwanda ku wa 12 Nyakanga 2022. Perezida wa Angola Joao Lourenço yatangaje ko inama ya mbere izaba irimo umusirikare mukuru mu ngabo za Angola ufite inshingano z'ubuhuza. Hemejwe kandi ko hagomba gushyirwa imbaraga mu rugamba rwo kurwanya imvugo z'urwango zikomeje kubirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane zibasira abavuga Ikinyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Indi ngingo yemejwe muri ibi biganiro ijyanye no kubaha ubusugire bwa buri gihugu nk'uko buri kimwe kibarizwa muri uyu muryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari cyabyiyemeje.
Hemejwe kandi ko hatangira kugenzurwa ishingiro y'ibirego u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishinjanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu gihe rwo rushinja uyu mutwe warwo gukorana n'umutwe wa FDLR. Ibi bizagenzurwa bigizwemo uruhare na komite ihuriweho izaba iyobowe n'umusirikare mukuru wo muri Angola, bikanagenzurwa n'umuyobozi wa ICGLR. Urwego ruhuriweho n'ibihugu byo muri ICGLR rushinzwe gukora iperereza ku bikorwa bya gisirikare ruzatanga ubufasha muri icyo gikorwa. Ni mu gihe byemejwe ko ICGLR yahawe inshingano zo gusaba MONUSCO ubufasha mu bijyanye n'umutekano hamwe n'ibikoresho by'iryo genzura rizaba rikorwa. Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwari ikomeje gusagamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakuru b'ibihugu banzura ko amasezerano y'imikoranire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byo mu karere agamije kwimakaza amahoro, umutekano n'ubufatanye yongera gutekerezwaho. Ibi bizakorwa binyuze muri gahunda zirimo no kwihutisha gusubiza mu buzima busanzwe no kwambura intwara abahoze muri iyi mitwe. Ni gahunda y'igihe gito izakorwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nka Loni, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Banki y'Isi n'abandi. Hemejwe kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira uruhare mu gutegura uburyo abahoze ari abarwanyi ba M23 bahungiye mu Rwanda bashobora kuba bataha. Bizajyana no kongera gusuzuma neza ibikubiye mu masezerano uyu mutwe wasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019 i Kigali. Ingingo eshatu icyo gihe nizo zari zemejwe zirimo gushyira mu gisirikare abarwanyi b'uyu mutwe, guha imyanya abanyapolitike bawo no gucyura impunzi. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ICGLR na HCR nibyo byahawe inshingano zo kubishyira mu bikorwa. Hemejwe kandi ko hasuzumwa nanone amasezerano ajyanye n'itahuka ry'impunzi n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro bagasubira mu bihugu bakomokamo. Hanzuwe kandi ko himakazwa ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ibihugu binyamuryango mu gushimangira imikoranire no kurwanya ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bizakorwa by'umwihariko harwanya imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tunyarukiye mu gihugu cya Uganda kandi igisirikare cy'iki gihugu kitandukanyije n'ibitangazwa na Lieutenant General Muhoozi kuri Twitter. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo n'ibikorwa by'abavuye ku rugerero ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF yatangaje ko ibyanditswe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ku byerekeye inyeshyamba za Tigray zo muri Ethiopia ari igitekerezo cye bwite atari cya UPDF. Mu kiganiro Focus on Africa cya BBC kuri uyu wa mbere, Brigadier General Felix Karayige yirinda kuvuga Muhoozi mu izina mu buryo butaziguye, yavuze ko amagambo yanditswe n'umuhungu wa Perezida Museveni aho yashyigikiye inyeshyamba za Tigray People Liberation Force atagaragaza aho UPDF ihagaze muri ibyo bibazo byo muri Ethiopia. Yagize ati, nzi ibintu byose igisirikare gikora. Niba kandi warabibonye, iyo yari tweet itari y'umuyobozi w'ingabo za UPDF ntabwo yaturutse ku muvugizi wa Minisiteri y'Ingabo. Ntibishobora rero kugaragaza aho duhagaze. Lieutenant General Kainerugaba yanditse ku rubuga rwa Twitter ashyigikira inyeshyamba za Tigray, anashinja guverinoma ya Ethiopia guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko iyi nkuru dukesha Daily Monitor bivuga. Lieutenant General Muhoozi ntabwo yasibye tweet cyangwa akosora ibyo yatangaje ku gushyigikira abaturage ba Tigray. Mu by'ukuri yagiye asingiza Misiri mu kiye bukomeye wa Ethiopia kandi asezeranya ko azafatanya nayo mu gihe yatererwa n'igitero icyo ari cyo cyose. Brigadier Kurayige yabwiye BBC ati, amakuru ajyanye n'aho Minisiteri y'Ingabo ihagaze ku bibazo bifitanye isano n'izindi ngabo atangwa ku mugaragaro bitanyuze kuri Twitter. Nubwo Uganda yahakanye gushyigikira inyeshyamba zo muri Ethiopia ikavuga ko raporo y'ubutasi ivugwa ari impimbano, ibivugwa byagize ingaruka zikomeye kuri diplomasi ya Uganda mu karere. Abayobozi benshi ba Uganda barimo Minisitiri w'Ingabo Vincent Sempija, umugaba mukuru w'ingabo General Wilson Mbadi hamwe n'abadiplomate bafashe indege bajya muri Ethiopia kugira ngo bitandukanye n'ibyavuzwe na Muhoozi n'ibivugwa muri iyo raporo. Mu cyumweru gishize Perezida Museveni yohereje ubutumwa imitwe y'ingabo yose abuza abasirikare bose gukoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ku bibazo bijyanye n'umubano mpuzamahanga wa Uganda ndetse n'izindi politiki.